1983. That time George Chan was already the state assemblyman for this area. Saya kira kawan-kawan dia adalah timbalan Ketua Menteri. Apa yang penting adalah kawan-kawan untuk memasuki orang yang kuat, orang yang ada integriti, orang yang boleh mempertahankan. Putting in the assembly, people were prepared to fight for the rights of the people. And the candidates we have put up are people of integrity and people who will definitely stand up at a time when Joshua ini sampai cakap lah, ini orang sudah dia toya. Dia toya. Kata cakap mengenai dia. Seperti Joshua ini pun orang kaya. Dari mana? We say, as Deputy Chief Minister, he should declare as such. Mana dia dapat kekayaan ini? We are not saying it corrupted. We are saying you declare as such. So that the public can know how you came about the asset. And that is important. Because the public is the enemy of the free market. Kawan-kawan, 16 hari bulan April. Lagi 2 hari saja. Besok dan selepas itu 16. You have in your hands a vote. And that vote counts. And that is a vote which must be given to the right candidate. Kawan-kawan, adalah satu keperluan besar untuk menentukan kami pada 16 hari bulan. Boleh menang. Mau menang besar kawan-kawan, menang besar. Menunjukkan kepada Barisan Nasional, menunjukkan kepada Najib Tun Razak ini. Najib adalah seorang hantu. Saya sayang kepada Najib Tun Razak Al-Tansuya. Kawan-kawan Al-Tansuya, apa jadi kepada Al-Tansuya? Jadi dalam negara ini, dalam negara Malaysia, orang kuat siapa? Bukan. Lain kali boleh jadi. Sekarang kurang dapat yang kuat. Kalau akan Najib, saya dengar tidak. Jika Perdana Menteri tidak kuat, apa kuat? Rohman Menteri kuat. Ini Rohman paling jahat. Dia kontrol Najib berkuasa.
Muhyiddin. Macam-macam dia cakap. Ini dua orang kawan-kawan harus dipecat daripada jabatannya. Selepas Pilihan Raya di Sarawak untuk mengadakan Pilihan Raya umum di negara, luar negara. Kawan-kawan, jika pakatan menang, dan pakatan boleh menang dengan sokongan yang saya simak sekarang ini. Jika pakatan menang, kawan-kawan, Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Bolehkah dia diterima, kawan-kawan? Timbalan Perdana Menteri saya. Bukan kapal Ilahi Peksia. Boleh mengadakan dua timbalan Perdana Menteri di Pulau Pinang, kawan-kawan. Apabila pakatan rebut kuasa daripada barisan ini. Benar, is the only state which has a Chinese chief minister, a Malay deputy chief minister, and an Indian deputy chief minister. It has never happened before. We believe in multiracialism. We believe every race, everyone in this country has a stake in this country. We are not racist. Harus katakan kawan-kawan, parti DAP, parti ini, parti Cina. Jika parti DAP, parti Cina, bagaimana orang Sing boleh jadi penggerusi? Inilah kawan-kawan apa yang ada saya bawa oleh barisan. Kami lawan untuk semua. We export all these years. Why every day? Every day, because we believe in that. We have made sacrifices because we believe in the cause. And the cause of the right to perpetuate everyone's stake under the Constitution. Kawan-kawan, walaupun hujan hari ini, semua kawan-kawan ada kasar di sini. We appreciate that. And not only today, I have been all over. And I was in Cebu yesterday, and also in Taipei. We had crowds, but not as big as this. I tell you, I thank everyone here who has taken the opportunity to come here to listen to us. Because we make an happy, we make an permanent happy. This is the opportunity which everyone here must not miss. Johnstown has to go. Kawan-kawan, bukan bermakna Evan Ling adalah seorang baru. Johnstown orang kuat, sudah lama dalam politik. Itu bukan bermakna dia tidak boleh jatuh. Di Pulau Pinang, kawan-kawan, Ketua Menteri Pulau Pinang, Kusukur, dia kalah.
Ya, kalau dipandang seorang yang muda, seorang Lima dan dua dan on the 16th of April. All of the givers support. Activity is running heavily now. Right back to the opportunity of St. Lima. Kawan-kawan saya mengambil ruang ini untuk terima kasih kepada semua kawan-kawan.